Assalamu alaikum dostlar, kattapçılar. Bugün biz Mokendin Kanterin ayındayız. Kılıç akamızın janındayız. Kılıç aka bu Janish Palvandın jana Hayması degen atın balası eкен da? Gördüm balası. Gördüm. Bu tayında alıp kelgensiz mi? Kандай bolgan? Kulunda kelgen. Kulunda 5-6 aylığında. Oşo boyunca жүрdü anan. Kunanında bir üreteli koy verilgen bunu. Bir minittir koy verilgen. Bir ele minit koy verilgen. Boldu minilgen joganda. Kışmenen minilgen yok. Maka. Kışı menen minilgen jok. Mındayca aytkanda tay boyunca eкен da dostlar. Darak beraktарын көрсөтөйүn. Кутуголу жакшы жоон экен. Хаймосунун баласы экен. Хаймосу Картаң Чекирдин баласы, эң биринчи балдардан экен. Ошо Жаныш бабанын өзү интервьюсунда айтып өткөн. Хаймосунун балдарынан немеде? Кимде? Санжар акада бар да, сатып жүрдү да, базар койгонго. Ушунун акасы болуп калат экен анда. Базар койгонго Кутман акага саткан. Когаттын баласы да bu. Ооба. Буюрса бышты болот экен, 3 жаш болот экен. Кандай бейсинин баласы ака? Сиз алып атканда эми айтканда сизге. Тандап алган муну. Ошондо барып. Ошо боюнча кулунда жүрдү. Bir mini öyle koy bergen, kışımaya minilgen yok. Aka bu akçaсын kançaga koyasın? Akçası mında ile peyin gerek bolup kalıp öyle satış gerek bolup. 200 gün dep neme olur. Çıkarasın. Kemi daha bulut. Şileşiyoruz yani. Pulu 200 günge layık eliyoruz için. Özü negizi Janish aka kulundardı özü 150 ming 160 mingden satat. Эми аны билгендер билет, билбегендерге кымбат, билгендерге арзан. Неге ушундай көрдүм баласы болду тугандар. Адресибиз Мокен, Кантерин айылы. Кутуголу жакшы экен, таза экен. Жаныбар болгону арык экен. Boyu kaça çift kılat primerineyim göstereyim. Koşaka. Bir elbiden öyle bir 60 çıkmaydı ha? Bir 60 çıkmaydı. Birinciden öyle. Bir elbiden öyle. Canavar. Miniş gerek sen miniş. Akmandaydı bala canavar. Miniş hemen çözülüyor lan aklı olsun. Sodanız dövesinden de Koşaka. Ne deyiz? Ben ekranga Koşaka numeri çıktı. Şuga çalasızlar dağda malumatını surab alıveresizler sonunda. Şeker urup eken ошондо. Bu şekerden urubu Mokende öte güçlü attın uruklar olur. Figuralar bütçe okuşarlık belki Satürn'e geç. Ne? Buna kadar getken galiba? Alan pozisyon ölmüş. Sizlerden getken be? Getken kulumda men apiga $1000 apiga ошону. Sizden getken bile bunun akası? Men apiga. $1000 kapı ekensiz. Kançaga sattınız lan? Men akama bergem 350 mingge bergem. Al bir yıl bakpayla ошо Вазировонтторго саткан жакшы. 700'ün aylarından sorsa gerek. Ошо жака сатканда мен билбейм канча. Men Sancar akаңыз болот экен да? men Kunanda sattım. Kunanda sattım. Men 350'ge. Ошого анда bu sizin oyunuzcha жөндү bağ болуп турду азыр ha? O hem bu minillik tabi. Жакшы. Мына ушундай маалымат болду достор, колдон келишинче айттык, сүйлөдүк. Калганын өзүңүздөр ойлонуп бересиздер.